TV. Niwirigiro bwakwa nwithirite wina ukoro bwega na ingukugwata ugeni kiri Nteto cherutha Ithatu mbita MAUREEN KINYA monanetwo mathitho ntukianarua ni MAUREEN Kome amona Nteto iria nkureterete ni Gavana Kiraitu kuga akagwata mbaru gichunge kabeabea kujukia giti gia tigania East Kinya kwethirwa ni wa UDA. Senator Lenture kumeneria Rais Weru na Raila Odinga akiuga nibo bagwethiritwo bakigwithia uchumi na gutuma goro ya uturo ikongereka bonene. Professor Erastus Njoka kumeneria wathani bwa Gavana Muthomi Njoki akiuga ni aremi wikira kariba chukaruji. William Ruto guchemanya na Roiriba gitike MCA ba Mount Kenya East ori nawe Raila Odinga atongeretie njuri yawe guchwa kura Garissa. Gavana Kiraitu Murungeni atumiretie atiwe akagwata mbaru muriri wa giti wa tigania East wa kiama kia UDA gichunge kabeabea. Akiaria na Weru TV na njira ya mwanya, Gavana Kiraitu ariuga ati mubunge wa Yela Mpuro Abore uria ukuromba giti giki na rungu rwa Azimio ati na agenda ya antu batigania na mworoto jwawe ni CS Munyake akiuga Mpuro ni agarukite na gutuika mutethereria wa CS Munya. Bobu izite ntuko inkai nyuma ya Mpuro Abore kiri michemanio ya Minister wa urimi kuonekana taka kugwata mbaru Kawira Mwangaza. Gavana Kiraitu ariuga Kawira Kinya akagwatwa mbaru ni muraika ati chinda giti kio Gavana Boniface Mongera ni agutwacho. Nyume Minister urimi ajante kurune Kenya bwana Peter Munya kiumia kithiru kwithira gikaweru ni atwathithire gwata Gavana Kiraitu Murungi mbaru amwa kwithira bo baire pali kiringwataniro ya Azimio na rintu konero na ku Gavana Kiraitu Murungi na shumiretie areugite munyanero atiri kinyanda kumugwata mbaru no kethira kia Gavana Kontemero kwa kagita kamya kingi 5 na batwe teka tukumusioka batwe teka tumweterete ya utukurukia tuikurukia turi tuingwa utukinyite na ndi siasa cietu ya kaikuga everybody for himself and Raila for us all. Oku Gavana Kiraitu nugite Minister Peter Munya na batere kwithirwa eshumiri na kagwata Kawira Mwangaza mbaru werune ate ukira buruno ntwa gutuma Mpuro Abore na rungurungu antimo mutugaga na yangi antabakona bali bongwa Mpuro Abore nyakeda na kuona uchwa gitiga ni East muntu wanda na kuona Mpuro Abore ni mukamati wa kiondo kia Peter Munya, yani Mpuro Abore kali PA wa Peter Munya na Mpuro Abore ni round speaker ya Peter Munya. Kwa manto era kuga yati umetekire Mpuro wengwa jara manto era Munya nda kuga enda karimo kuga niyo Mpuro akugitate akuga ora Munyeta Mpuro kamuthingatite ora PA ithingata muntu ente kwenda kuwa ura kuru thingata mwene na nonto bonto bonande Gavana Kiraitu Murungi nugite akethire tigira kwania Mpuro na njire kugwata mpinzani mbaru kabeabea ura no kiama kia UDA. Mpuro no Azimio yani na tuwikuza tuwi campaign akura sa Azimio ende we ariuga Gavana ni mama antoga Gavana ni Kiraitu
Nontoriwa ngavana ni mama. Kinya uli nandi ndenda kuwa MP watigania East ne Kabeabea. Kwa nandi nintatumia hali na mali nsapoti Kabeabea toani Mpuru. Nontu Mpuru is a nuisance kiri siasa cia Meru. Ikiangara kwangara tani antu wa Meru. Kwa nkoyokia njukumu ndi mutongeri wa Meru. Ntigenda ani Mpuru. Kura itwetete. Kwa netembere kunduma ende kuma mweri jwa August ona kura chialingwa akanduma ali kila kene. Kwa kireoni ne atuthi na Mpuru. Kenge nakyo gavana Kirito Murongi na shokete mumene murungamiri okrobikara Mwangaza no onto bura kwa na gwitakeria kirinde ati na shindire gambare mathomo rabe na kotini ende kaome gambarire ritakinyira muthia akawera na the judgment ya court ya kuona na shida nile yento kira mwekoro na kwa kinene muno ni urongo botena muthia urongo bakuma mwanka zend kawera ni mwana uriko abatithia Meru ari bishop ni murano yuri kwa watithania Meru ari bishop kinya kuthika ni muntu mwake athikitwo akanisewe ni muntu ungi uri kwa thika Meru intobira bishop agitaga kawera atigita woni mbekirite mbecha na mbero na TV ni yawe atu warombero wikire mbecha kenda kuona no kulewa account ni personal kiendelea kuthumbira kathari Nteto iji gavana Kirito Murongi nonekene komba utongera mheshimiwa Bikara Mwangaza areugite kinyaka gwatombori mheshimiwa Peter Munya kana ni areka bakari kinyatia otiri akagaruka na kwa mutongerio mwega Kinya Munya akauga na support kawera Mwangasa atirongera kiroto kyo yakawera Mwangasa ni ulitubu na uchokia Meru nyuma bageta mbere kuongera na akethwa tena vision kinyaga support wote ntigiri kinyoka meaka lipstick no monka itembere ntigiri kwa kawera nyaga di wote ageta ore ura tuiji kawera Murongo kawera wa vitendawiri kawera with a village drama queen nke reporter Ntoshoro TV kuma jake ngina kithuke Nairobi mbita Boniface Mungera. Seneta Mithika Linturi ni amenerete Rais Uhuru Kenyatta na mutongeria wa ngwataniro ya Azimio Raila Odinga akiuga ni bo batumite uchumi bwa Kenya bukagwa na gutuma ngarama ya utoro egaitia akiaria ari ntereche kianjae na aria agutirimanite na ikundi bia ekuru. Mithika uri kwenda ungabana na tigiti ya UDA nkurukini amenerete wathani bwa ngabana Kirito na kuga ate wathani ne bwa thirikari ya Meru kwanza rwangirwo ogima bwa mwiri bukagirithwa bunene. Kevin Kimathi na Nteto eji. Mbunge otigani wa Daktari John Mutunga Elizabeth Kailemia Senator wa Meru Mithika Linturi na ariura ukina netekia ngavana wa Meru bawatanirita na kariba metonto kianja kire kurura murandi yue kuroyo mweru ya UCBU yathoneki mbunge Mutunga na Senator Mithika Linturi bakiringira ndebe murengo yo kesize yo Kenya kwanza iba menereti murengo yo Azimio bakiyo mulito munene kiria karitha iyo kumania witia kwa ngarama ya uturo nyumwe wetu Azimio bereta azimika iturete dine nyingi munoko oetera naone Azimio ile bino Azimio yoto chimbura muno tendo bwira atiri Azimio na ataero becha idirikari rengi ile kono tu project ya Uhuru Muigai Kenyatta i project ya Uhuru Kenyatta na yoni ora Raila Odinga irato retrete ibo bantu erethirikari ne miaka 5 kuma ni handshake kwa tuega motutu te komba oyomba mauta igaraiterie peteroli ete kombeka anto beto bato chukumere ki adarenge togerea kenda mauta ye na mairio medue nama peteroli bikimiki sio tombecha sie nama torendo vera bonde basimike kura ni William Samoei
Nkuluki metheka akinyilia kumeneria thirikari ya county runguru wa gavana Kiraitu Murungi. Gavana Kiraitu Murungi mbecha milioni 520 na kwenda kuria muchungu unge bengere Nara National Park emulika batumirete kifua na batithiatete sheria koti nende aberere Kiraitu Murungi muntu obwe ko yobisi boyere na kiburi na kwiringa bowa katiba inje sheria tediatwa ko kaunti Meru ekalusi milioni 500 ya 20 ila ikiana kuboa mbechi tukwareria ukwekera ndoye wekera sibitari ndawa wakarira CBS isindi na kuandika kinyarimu nondo koti nirawere na turimani na koti urachiuha ito njanji uatere mbecha ikarewa na mbecha cia Meru nondo tire maendeleo baina yo ikaura baka kwa buru Kiraitu Murungi nare ambia chachi awana cha familia we Toremo abunge atongoria babo bakirura ikundi bibi ya kuruma turene mwanya ibobe kirawira ne boba watambaru bwani baukuma thirikarine kuona kwe kundine muno mnoke ya CBO ikonda ekororo ndio ibo ikingi ibo ituge byanja ikwenda maisha janu jabuja na otege ntokengwera ya kuona chenjeje maisha ya mtu nyake thera nomwe daki atu mdabida ya na baba inge na gotedio nare otedio gokwendekeka ngekurango bona babo gabo nyiri muno gotena mpara antu beto ibo kwendende bomba kura through simbio ii mutunga agothithia ndebo ambesha borita biashara ibo kwenda kuritangwe toboretera project cio goria mbori na ng'ombe na ngoko botonga umenyera akorobemu na ngakoro wangapi wanasema kura ya gavana hapa sasa ni ametheka letore. Nkiripotera Weru TV kumatigania West mbeta wa Kelvin Kimathi. Mureri wa gite kia ungavana Profesa Erastus Njoka ni amenerete nawe wathani bwa ngavana Muthomi Njuki akiuga ni buremi gwikira kariba chuka roads kinya kwethirwa iri akui na muito jwa kirimara juri na ndoji kathumba. Profesa Njoka uria urungi na kiama kia Jubilee arite ja ari muchemanio ne jwa gisiasa ntere chia mugwe na gwikira kariba uwirane bwa kubekira ndoji kagite ne ukau nawe munini wawe muche Njukunja na ezanite machine cha computer kirima Bubonde 21 bantere cha Tharaka na gutariria gitumi kia thirikari cha county kwiritanĩria ngugi na thirikari nene. Samogashima na Nteto eji. Nichemani yegichia chaya arweriri teba kiama kia Jubilee kaunti ya Tharaka Nithi batongeretwe imurweriri gitike ugavana Profesa Erastus Njoka arabakurea mwena murweriri kiombe wa gitike usenita Samuel Mbairagwa rukirirwa imunthi ya mbiritie ntere cha Njaina wadi ya Karingani bathi ntere cha Karureni wadi ya Mugwe iko wadi ya Magumoni na ntere chingi cha gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe. Keria ntere cha Karureni Njoka ariuga akaja kuthurwa gitini iki kia ugavana akambiria igena kathomba bia gukiria akari kirio kigina gia gukiria ekro na ya gukiria athithia baboda boda 50 million kanenkera grupu ciaka nuntu akane makuruta mawira manene na mega nikenda maratha sako mako bagambesha wabula muntu wakuwata tubesha ekera tunini wena uko bakaluni ukati ukalutaire menga ingi ukachiokia lingi ukapata kuwata mbese cia kulipa bisi nkane na 50 million cia bunda nundu ana bunda ni makwenda hoteli wa malute sako yao maga ko bagambesha na maisha mao mabwe tukarotha ntuku imwe ita wa county prayer day ya maboya nundu ningwa na tumaba twanengero nene mati timaungai kwa urumwe atongoria baba ibameneretie thirikari ya gavana Muthomi Njuki nonto bamanto kathomba maraba kuga na remetwe ikuruthira akari aranjoka abaite gwirane bakubaikira ruji rwa kunywa na rwa kurima bamuthura gitini iki kia gavana twanengere antu especially gavana wetu wirati kubota kaunti ino ena runji baba kwenu akumba bali na ruba ena ruba kulima
na nibu kubeberetie muthito bai mutano la bwerurite ndi bwireni gutege ntwarurite no kimwe ona ribitare ro kuona area ni a national government project antu watu andikete kukuona chuka abutire bonde na nako kaka bwira nkabo andika akacoka kandika antu bakungi ragwa na masikirito ura akuruirira giti kia ubunge gicigo ya Chuka Igamba Ng'ombe baugite ati Njoka noe akobua kuthurwa gavana wa kaunti no kuumania na utongoria bwake bwegarira arugamirite university ya Chuka torauere twakuringira kura professor no ntoito kuonete kuria university rwandikite ana betoku no torotherete kabarabara kakuma Kiereni weta kithukio kana tebu antu beto kole mara twagu anja bwira twene turekanitie na siasa ya professor gato kwenda muthomi wa Njoki enuka bwega Nkuruki Kirito na meneretie rwaria rura Njoki aegitwe akiuria akariba wadi era aumite ya Magumoni bamuringire kura kwa wingi batikaje gutunya utongoria kweka propaganda twathie na ato wikwa Njoka no amoge Kirito no amoge angaite biu bitatu ire na Magumoni bionde biterare no bigeya kuweto Chuka katorwara kabothoka muno kwa hivyo hizo propaganda zimepitwa na waka noeragwa na meneretie uruti wera bwa Njoki akiugaga utonga bwa kaunti no ibocokete nthi anene bukiringithanwa na Kagita kara ari gavana yanda ariku we mtatara kwena kanyamu mukoni ewi etako circulation of money gwegwa toleso gwegwa ne barabara tenwe kwenjwa ndakaje tu ikenja kanda pesa ithiruka twatigire kaunti yetu namba 12 ya twaina bawanja ya namba 11 Kenya mzima leo tu namba 46 Utabati kugira mbu Nkuruki na meneretie ngwataniro ya gavana Njoki na mubunge wa ichigo kia Mara Kareke Mbiuki akiugaga ngwataniro eno ni akuijira akariba kaunti no mbesa jetu ja kaunti ireja kwa nento bana omweta kwa mukuru mukekuru ndakia bagacoka bakongera mukuru wangu wa gwetu atinda kwa kagurire kura Chuka ndabuja neta kwata kale kwa Mbiuki ukale kenwa biashara na barabara na kunde ni gichigo kia Tharaka munini wa Profesa Njoka rwironi ruru rwa guchwa giti kia ugavana Daktari Geoffrey Muche wa Rukunja na tongeretie wejani bwa kompyuta kiri machibo 21 kuma gichigo bunge ku kia Tharaka kompyuta ire ikabatethia kuruta wira na utaalamu bwa kiindi akiaria kia thoni gikuru Kunja augite ati thirikari ya kaunti ni batiri kurutaniria wira wa ukubi na atongoria ba thirikari nene irinjira ya kureta uthina mbere maturani ontubura akuga thirikari ya kaunti ya Kagita ka itiruthaga eno ni kuri demonstration ya kuonania thirikari ya Professor Erastus Njoka ari gavana wa Tharaka Nithi akagwatanira na thirikari kuu na aruti wira ba thirikari kuu riraba kuomba kunenkera mwananchi services no to focus ya serikali kuu na focus ya county government ikunenkera mwananchi services na kogu bantwara pengine gomba kwekwe na ufunguvu kidogo rutere ni rwa national government na county government nwai wekinya ikiombaga gutetheria kidogo. Kiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Munini wa Rais William Ruto muthenya John Tukuyanarwa na achemanitie na rwiri baite BMC baruterero rwa Mount Kenya East muchemanio jujuria jukuthithikirite gikarone kiawe Karen mushini jwa Nairobi juezite ntuku inkai mbere ya njunga yawe ya county uchi ya Mount Kenya East ribangiri kwambiriria Jumaa iji Kagitene ukau nawe mutongeria wa kiama kia Azimio Raila Odinga na kinyete county ya Garissa na kuthithia michemanio ntereu agetareria mubango jwa thirikari yawe rio mantu jababa kiana kweza na tiringi ngiri 6 kirenja irite guchumba
Muthenya John Tukuyanarwa munini wa Rais William Ruto uria ni mutongeria wa ngwataniro ya UDA ni achemanitie na aroiri bagiti kia MCA kuma rutere rwa Kirimara baria bagochwa giti giki na kiama kia UDA. Ruto achemanitie na bonja kwawe Karen mucine jo Nairobi erigiritwe kuriunga Kirimara tariki 1 mweri jwa mugwanja. Akiaria Ruto na ugite akagirithia rwangi rwa ugima muno kiriwe kibwari boti chia ajie. If there is one urgent thing that must go into our 100-day delivery is to figure out how to have a health system that will not only capture all the health data, it will also make patient data portable from one place to another without a lot of effort. And it will also make it that much more easy to sort out commodity supply and also help us with telemedicine. 30% of our population are one sickness away from poverty. And I think that's too much of a risk. We must do whatever it takes to sort out our health issues. Na kuongera rwangiruru kinyaruru kagetirwa bottom up. We must figure out how we are going to start at the bottom. How the health center, how the dispensary, how the community health worker is going to be empowered sufficiently to be able to deal with the challenge right at the root. If the dispensary is working, if the health center is working, it's the only way the level 4 and level 5 will work. As it is, the health center is not working because there are no drugs. The dispensary is not working because there are no personnel. And the level 4 and level 5 are not working because there is congestion. Everybody is crowded there. Nayo njuri ya Azimio itongeretwe ni Raila Odinga na munini wawe Martha Karua neriongete kaunti ya Garissa. Haria Raila akiaria na ugete thirikari yawe ekethiria uragani bwa magita kwa magita ntereu. Tutafungua mpaka ya Somalia na Kenya ili biashara ifanyike kwa njia nzuri. Nitapata sukari, nitapata mchele, nitapata mambo mengi kutoka upande ya Somalia kuja hapa. Ngine napita katika bandari ya Kismayu. Sawa. Upande mwingine tumesema ati mambo ya usalama tutaimarisha. Hatutaki kuona kama mtu yeyote anashika Mkenya yoyote anakwenda anaua bila sababu. Extrajudicial killings must end and will end katika nchi yetu. Huwezi kukubaliwa kushika mwenzako, wewe mwenyewe umekuwa askari, wewe mwenyewe umekuwa mshtaki, wewe mwenyewe umekuwa mahakama, na wewe vile vile umekuwa executioner kule kamiti. Hapana. Hatutaki kama hiyo. Mpaka tuwe na sheria katika taifa letu. Kwa hivyo hiyo tutamaliza. Sawa. Nawe Martha Karua ongera unkumania bokathirwa. Tukipambana na ufisadi, na mimi amenipatia hiyo kasi ya masuala ya kikatiba na masuala ya sheria. Nikiwa nyuma ya baba, hatutacheka au kucheza na wafisadi. Ni kuma kiriro runi otukona kanyaga kunogoka ugeta kuraja nsokerete na Nteto Nkuruki. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masonko basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama charaha KINYA
Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha ya familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. Olive Health and Nutrition Clinic ina machokeja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri. Iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marungo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection cha kiu, ironda bya kiu, guchumburo ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria, kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugia mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kadhumba. Tuina Clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge kadhumba Kenya yonde. Neontomamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya Queen Agwe kanotulingire thimu gukurukira namba 0714 366 766. You want the ultimate entertainment package? Look no further. By renewing your StarTimes subscription today, you get the most comprehensive family entertainment. Simply go to M-Pesa menu, select Lipa na M-Pesa, then pay bill option 585858, followed by your smart card number and bouquet amount. Then enter your PIN and press OK. You can then switch on to any STV or Pang channel and wait for 5 minutes for channel's activation of your bouquet. For more details, call us on 0719 077 077. Stay tuned for more family entertainment only on StarTimes. Munene wa ngabana ni baubwi, I'm your servant. Na gutibwiri kwithira kwina bureaucracies cia rira muritingwe akwenda kuonwa imwandikwa kana imunene wawe. Ibwanene bakwa ini muritingwe wenu. Kithirikari rekirite ngabana atwire akario murungu munini. Ngabana atiumba kuonekana na katero bureaucracy iraithere ryo ngabana akionekana ni muntu wa kawaida na ngogarita mbeca kana watumira antu bangi ba very close baki family ki biashara na intukingi. My promise kiba ubi medical intori arenda cooperate an open door policy ya kuwetawa ni anene bawe ya babu bundingirite kura ninkwenda obu promise no bwashwa ki wathani bwakwa wampa nafasi nkandisiginate ntuko ira on first come first served basis. Mundu twatimana wiyinga mbita obisine ntuko fulani na mundu roke yari wa mbere mwenkona utembuki in advance kana utoko bombukita appointment no ndete hospitali ni ubisi ya service kirianto ni ubisi irambwiri ku interact na babwe aringi kura na antu bonde from all walks of life so kangwa ndo obwashwa hati nga accessible bwambona ko ensure ngabano miru ni accessible na kuonwa ringa kura kirimi dikarintori tariki kenda mweri wenana ni kenda ngabana aomba kurura matu yawe umukinyila umwira umwathakirira urabwenda tuwatanira tukuria miru twinde pamoja miru itanamira ura medika lenturi ura waruru kumiru. Kambuni ya Reino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gichunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, uraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpoya ja Kenya. Turi na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamenia Tile na nandi turi na Espana Tile iria ithongi kinyankoroki. Reino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Turiongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru Maua, nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook Reino Mabati. Kugwata Nteto nkoroki turingire gukurukira namba iji. Meru ni 0740 229609.
na Kitengela ni 0729 628199. Kana turiongere mitandaoni ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Ngicokera na Nteto Nkuruki mubunge wa Imenti North Raim Dauda riuga thirikari ni itabatere bunene kuongera mung'anaji wa mbeca ira ciumba kurombwa ni thirikari na gukinyithia trilioni 10. Raim akiaria na Weru TV na njira ya mwanya ugite ati rais uria ugachinda akethirwa agitonya nyuma ya Uhuru akethirwa na kagita gako muno ni untu gutithirikwa na mbeca cia witi na mbere. Raim kagite no kau no rite thirikari kweberia ugoti bwa maguta kenda kumbithia akenya kwithirwa bagichokaniria. Muthumuriuki na Nteto eji. Kuringana mubunge no Imenti Raim Daud awite kagite gaka akenya bokonyanirika muno nontu bagwite boturo akiromba thirikari komba kumbikana wambe gwiteta mogoti jara jari kwa mantu mauta injire mwe gutigira uturo ni bukwinama. Unajua tunaambiwa GDP yetu imepanda. Yes, imepanda in paper, lakini in absolute terms watu wameanza kukua hata maskini kulikuwa walikuwako, so inatumiza sisi sote. Ningeomba kwamba bei ya mafuta ikiwezekana subsidy bado iendelee, na kama ni mataxes zile ziko juu ya mafuta for a period of at least 1 year waweze kupunguza hizo mataxes, na hiyo inawezekana. Minister for Treasury anaweza kuinvoke his powers kupunguza taxes zingine ama suspend hizo taxes for at least 1 year to recover economy recover. Araugite mutongire mugongo uroka thura ntariki na mrijwenana akethona kagita gako muno kutwa mbeca cia utumbira ntu baguta kwira andu akiwo ntu bobu na aregere nabu. Mimi nimewahi kuoppose hata wakati ilikuwa inafanywa from 1.8 trillion ifike 2.4 trillion. Mimi nilikuwa nimekataa ipande in 2014, na hata wakati ilikuwa inafanywa from 6 trillion iende 9 trillion, mimi nilikuwa nimeoppose tukiwa na Mheshimiwa Shakil Shabir wa Kisumu East, na niko on record nimewahi kusema mimi sikubaliani na deni kupanda. Hata hii juzi imepanda kutoka 9 trillion ikuwe 10 trillion, pia nimewahi kukataa, na sijui serikali yoyote ile itaingia vile itapunguza hizo deni. So na kuguru kwawe no arwangiro ithuro na mianka rugite kagitega kuringa kura andu batetumira mauku ethi bagatumira njira ekindandi kwithwa bakiringithia kura agobobo bukarigiria wamba. Tumesikia chairman wa IBC akitangaza kwamba anataka electronic register ndio itumike, sio manual register, na mimi nakubaliana na hiyo maneno because najua manual register is prone to abuse. Manake hata mtu ule hajaingia kwa kupiga kura anasemekana amepiga kura. Hata tumewahi kuambiwa kwamba wakati moja wale wamekufa pia wanapiga kura. So at least ikiwa hiyo register digital, it would be better. Ngiripotra Weru TV mbeta Muthumuriuki. Minista wa urimi wa kaunti ya Tharaka Nithi Njeru Kaithungu na abisa munene wa Rwang'iro bakamba gwetetera kumenya kwethirwa bari na igamba ria kugamba riria bethiritwe bakiringanithwa na unkumania bakwira murimi bairi baba bakirikana kwethirwa bakigwatanira na mwekuru umwe uria waiyire arimi akiuga ati ni akwezana kandarathi cia kweruya iwanda bia kawa. Bairi baba akiumia kithiru ni betite koti nene kiumia kithiru bakienda igamba riao ritezanirwa na mugambithania Joyce Gandani augite wa muribwa koti nene ne bubu kauga kwethirwa igamba riri geta na mbere kana rigatezanirwa. Samugashima na Nteto Nkuruki.
Minista wa urimi wa thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi Njoe Njagi Kaithungu na munini wake Samson Micheni Kibati bakinyite kotini ya Chuka rukirirwa imunthi bakirigagira mugambithania Joyce Gandani akabaira wegwa igamba riago rikonie wejani bwa kandarasi cia ruo cia waki bwa igwanda bia kauga rikathi mbere kanari. Mwena ugu akithoma itua riri Gandani augite ati itua ria koti nene ria iromba rira bairi baba bairire bakirombaga gutejanirwa kwa thitango inondeni ya koti ino nini irio rikauga waigua bairi baba bari na igamba ria gucokia banenkanire iromba riri kotini nene tariki 26 mweri wa 5 mwaka uju bakirombaga mutongoria wa thitango wa igamba riri Ken Walusala na rongirwo twiria DCI kujukirwa itagaria nuntu bwa kubakinyithia kotini nene irugamitie kugwatwa kana ukinyithwa kotini kwago. Indi iromba riri riago rikagwetwa kotini nene tariki 21 mweri ujite gwa mugwanja aramugambithania Lucy Gitari akwirigirwa kwejana mwerekera wa bura iromba riri kathikirwa. Nkiripotera Weru TV kuma koti ya Chuka Mbeta wa Samuel Gaishima. County Commissioner wa Embu noretie athondeki banchobi baria betikiritwe kiwatho kugwatanira na gikosi kiria kithiritwe gikirwana na nchobi cia ibango kaunti-ini iu. Ariuga ati bubu bugatethereria kinya abiashara baba kurigiria chuba chao itigatumirwa ni athondeki baba nchobi cia ibango baria bagutumira chuba iji na kuthukia rietwa ria kambuni iria tiithiritwe igitikirika. Rita Mwaniki na rugono ruu. County Commissioner wa kaunti ya Embu niwe Ndagitari Edison Nyale ni uravoya kambuni iria ithondekaga njovi bururire kugwatanira na mvonge cia ugitiri cia kaunti ya Embu niguo kungururia aria marathondeka njovi cia ivango na iria itaembetikirie. Ino ni kuona andu aria marathondeka njovi ino cia ivango maratumira misuva ya njovi iria mbetikirie na undu uria uratuma gukora na vinya ya kumenya njovi iria mbega na iria njoku. Naomba tushirikiane, ikiwezekana wawe baadhi ya ile kamati ambayo inapiga vita hii pombe haramu, na nanuia siku moja nitawaita East African Breweries, wale ambao wanatengeneza Kings wakada genuinely, ili tuweze kuona kwamba chupa zao hazitumiki na kutengeneza pombe haramu. Navalia County Police Commander niwe Daniel Rukunga aravoya ekari amiena ngurani ya kaunti ya Embu kuvesa na rivoti iria mangikorwo nacio cia kuria njovi cia ivango ingikorwa ikithondekerwa niguo iganda ino cionthe itaembetikirie ikorwo ikivingwa. Tukishirikiana na watu wa bora afya, wale wenye kuhusika na ubora wa bidhaa na wenye kuhusika na usalama na wananchi kwa jumla, community policing, nyumba 10 na wote ambaye watu wa kanisa tusaidiane tuweze kumaliza hii uharibifu ya kutengeza pombe haramu. Nake County Public Health Officer wa kaunti ya Embu niwe John Njagi ni urauga ate iganda ino cionthe ni igukorwo ikivingwa kuona itire na uvoti wa kuthondeka njovi iria mbagiriru na uo kaunti ndi mavete marwa makuruta wira ucio. Munthe ni twavata guka ugwiri na twethera kundu andu maratukania ingredients, that is methano na mai nega tuika packed ituike njovi, of which tembetekerie na kwaria uma ucio ni urogi nundu vatina kiruta laboratory ya kumenya methano iria kiro kwi mai igana atia undu tucio gerwo kuruthirwa in a processing plant kugurua vano atugire ni vandu irigo. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbeta Rita Mwaniki wa Musiri. Minista wa biashara na utalii wa kaunti ya Meru MC wa Kibiricha amwe na maabisa bangi ba kaunti ya Meru ibakinyite wodi neu ya Kibiricha kweza na vya kurebya utethyo kire antu baria bateguchiumba na bainyerekete bonene ne mpanga ya mpara bakeza na irio bibi maabisa baba ne bethirito bakiringira ndebe ngabana Kirito Murungi na kuria kariba Kibiricha kumwa kibindi kingi kya miaka 5 kithurano negiki.
Waziri wa wende na iwanda ja kaunti ya Meru ja mugambi maingi MC wa wandi kibrise ja wela ja kirimi ni batongerete atongere bangi kathomba kuma kithirikare kaunti ya Meru kiri mutaratara ja kweja na irio musanda kiri gikundi kira kiri na antu bati ucio mbo amwe na bangi bari na mawathe gicagi kia Machaka irio bira biumite kuma kiri obisi ya gavana Kirito Murungi gukurukira rongiro mibango ya mwanya kana wenda special programs. Gavana na identified Machaka iri area mwere na ina thina ni untu bokwithira Islam area me na antu baba ingi muno na batina njira nyingi muno cia gwicwira uturo na nkurukie buu kwethira kuri na inya antu bangi baria bari ndene ya Machaka baria bari na disability mwanya na narua ongerete mantu jau au inya antu bo ibategerwe na njira ingi mwanya nontu baina challenges nkurukie antu bangi na nditwijite na irio kenda bomba gutetheka kirango kuromba gavana batundene nturetwe Machaka still tu na ntubaba ingi muno tunankurukia antu 5,000 baria bakurara na mpara na baria batiromba kuringithwa nkoro ciao na itugukuromba no ntunugo no kumba kumara kinyoko mara nthi ciao meno geta kithirikari nene twikuromba ituririkana antu bangi batigwo bonthe baria batiromba kuona irio ubarombe ibya msaanda tuchoge tubaretire irio bonthe ndene nturetwe Machaka nikena ntu baba Machaka bomba kurona mairio na nyantu bantu mburi na nyakibiricha market antu ba muroroma program yetu megwatirite bubwega muno na naru tukugwatanirite na waziri wetu wa cooperatives na CC wetu na pia chief officer ka Madam Kate kwa ngugi katumirita buruire ya yetu nontorera antu betu baina thina kinya tu twina thina nontorera antu baina mpara kinya tu tukuigwa tukinogwa nontu bou tuti antu bonthe tukumea baina thina lakini thai katuwita nara bara bainyiri nkurukia bangi bonthe nonto everybody wentho tutikuigwa the impact ya mparere kuna ukwaga mbesha batindi kuigwa bainyiri tu mono atongere baba bakiere nyuma ya gutirimana na karibau ni wetikanirite kugwata MCLA jana gavana Kirito Murungi baru na arabaringirite gavana Kirito Murungi ndebe na kuria kari kaunti ya Meru kumusokete miyigiri ni kenda mirandi kathomba ya witi na mbere yambiririe karikirwa atukoromba antu betu bakibiriche baringa kura baitumaira kiongo na mathugani baitaga muturo atutethia nindira antu betu bakibiriche ituroi ibuiji twitita ngugi nyingi na mbitita ngugi nkiromba mbeja kingavana Kirito Murungi na nyatha igitare turira siasa onimbe kirima ta Machaka inkwenyura mbwao ndene ya Ntugi secondary school antu betu bakibirichia amburombe na KINYA ndingire ni kura cha MCA pochoke bompere Kirito Murungi kura nontu no kampa mbecha cha gwitango ndene nture kibirichia tumukurukie gavana wetu wakinya mtu nyamu ciari aina ananja na ije capability ya omwana na toga batwe tukuthithia analysis na tugutega na tuona mtu uria ukomba giti kia gavana Kirito Murungi ni untu bwa experience yewe ni untu bwa exposure yewe na ni untu bwa kinya kithomo kiawe na ngugira na rita ari obicine ira cionthe asavite kwou katukuria kinya miru ewingi buthingate wisdom yu ya antu ba Machaka yauga gute muntu tukuthura indi muntu naye ngugi iria komba muntu agaikwo murigo jura atiumba ukamata nkiripotra Weru TV kuma Machaka kibirisa gicone bure mbeta mawira kirigia hau ni otu akinyira muthezo wa Nteto chetu cheru Ithatu mbeta MAUREEN Kinya mwana neto mathontuka narua ni MAUREEN Kome. Good night.